السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم أيان إذا لنا هذا ما أموت إسلام كمالك ستاجوكتين ما أنتو حالي جو معلن كيجي تيمك كوسو دوادا يو اوفيشال كومنت على الربع شايع everything guys معلم لكن تيمك أسكده في أنا كنا ضامنهم ما أنا وحقنا بروبياش أسكده برمجة تسمع قبل أن أسكده بسمع قبلها قبلها أسكده فكنا ودي دماغ كنا معلم كرس عادي ولا هنا عضوين ما يلوذ عليه anyway waxaan ilaahay soo dhawaada haddaan ugu cusub tahay iyo haddaan hor usii joogtaba subscribe guys maantay aniyo macalinkayga isla joogno waxaan rabnaa inaan prank oo aarsashay aan sameeyno warta you moogtaan iyada magac inaa isku eegnahay ha you ya saas mu socotin horta yusuf you بيزاني أنا ودي ميلا بعنيا بيزاني الناس وأوجاد هذا anyway prank أرمنا نقص منه إكرا أوزلي مختلف أربعنا كأرصد كومنتيجا باوح عليه هو على مختلف إكرا أوزلي وينا كأرصدها ما أنت جانس كويس تام فهمتين معلن كي قصص درت الأيام هو على مرة بينا ذيك جوه دعاء وحنقص منه إذا كأكدونتين معلمه وحنا على إكرا أوزلي وعيا waxaan leeyahay tii joogtaa haddii idhaahdo suuq iyo meelaana jooga waxaan leeyahay isna soomar leeyahay xaafadan jooga marka waxaan rabaa haye marka idhaahdo intay soo socoto ina adiga baxay bas waa baxa shortcut inta ka sameeyay dadka dhan waxay yeelo soo gaan marma ina dadka u sii hormariyo waxaan ku sameyn lahayn okay insha Allah soo marka idhaahdo ku soo maraya waxaan rabaa inaad sii baxdid marka imaadana sheekada meesha ay ka bilaabato okay diyaar waay hadartana we go تلفكي سيميانغو وكنا هذا سو أنا بحصل أنا هتسكفرسو وعارت وعا وحنا أنتي جوكتان لورت إن جيفانا إذا لك ساعة ما جيفان واه رمضان واي مختلفة ساتة عايشة ولقيت ساعة سنجري معايسين إسلامتي كلمة جفتا والله مسلسل ساعتين يقولي جرام عايزة وركيسي وجفتا سداي ساعدني والله ما يسوى مرتين حافظة اسك فريقها كودي ما يسوى مركتين والله waxa loo ii sheegday mid suugaan soo adeeg taga iska adeeg danaysta anina yaar kale waa idii xiisano والله أنا حافظ يدقينا حتى يسمر أنا أيه ويكون جرتا ويكون جيران مفاد نسوق الجوكنا يدين لا يسمرنا نكساس رص على معلمه وحسمين الساعة وسيب حساب مفاد كان يوتقنا ملوك شيء لكن أيك ممكن يخانا سافي لاي هوس استاجس مركز سو كران أعرف وقصود وقلي فهمت waxaan ku sameyn lahayn marabna inaan kasii wadacno marka saas isku wanaag asxaabe waa ka saas ula socda insha Allah waxaan rabaa inaan kaga qeylisiyo tii igu sameeyeen mid ka dana rabaa inaan ku sameeyo ma fahanteen marka xaggaas igala socda asxaabteeda kulligeen waxaad leeyahay soo dhawaada gacmo furo soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad رمضان كريم واسكسون نقولنا انت سو سعودان اوكي يا واي مستلفة هاي فول يو هذا نوا سو سعودان معاه سبيت كان معاه سون كان هاي مركز هذا نسمى مرمى ومصامم معاكو كان إذا لكن عيد مو دبي محا إلا ما لو صادق تعذني إلهي يا خان رمضان هو سؤال دقيقة رمضان كورة لسؤال هذيك أنا كل قط تعبانة ما أنت رمضان
miss you my Daphne biya idinkeena laakiin hala والله wajna bahala ay qaamta iyo والله bahala inta uu ka taxbaan noqday hadda xilad iyo marayna maxaa laga maraada ilaa cadil wadnaada xillig bandooga la gaaro wallahi bilaa ma ana idinkeena dhimanana عادي أو بندو أنا كنت أقول لك سمجي فيهم iyo war maxaysan idinka horta guriga degantiin saa u nacbahay sideedaad aba guriga ma ka gurtin laakiin أنا بقول الناس سوي ya وش ما قاعد نرد دارنوي والله waa ka guuri lahaydeen ma wali la soo booqo karaysa la soo booqana dabaq sideedaad guri lift la'aan hadana واو في عندها dadku أجر mana ogad ajra hela أنا janjata ممكن سويت أجر هلا مو yo ayaa karna anoo naag inta janjata kura ma oo ajra kale soo kala dheer keena annagana anoo naaga kuro horta ikraam way ku cayishay ikraam horta maxaa cunta dadka dhan moogtahay yaa maxaa dhacay natafuta wasichana wawili. Sio mwingia sasa ndio mwingia kwenye nyumba sasa hii. يا Natafuta nyumba wawili. eh Wapi kitu kama hii? Wapi kitu kama hii? Wapi mas? maxaa adiga magaciisa gurigeena Wapi mas? Afande Cheki. ndio Ndio hawa. ufuata paka nje, paka Cheki. nje. Alafu ufuata sasa- paka nje. Hosu, Kama mbona hosu. hii tuendeni kwa gari. Alafu- Alafu tunajua sheria ya Kenya. najua Hawana habari ya kwamba serikali iko na mkono mrefu. Serikali iko na mkono mrefu sasa. hoos idinka soo raacaya So mimi naomba idinka laakiin miskalaama Na- asbaali maxay taa guriga iska soo galayso horta magaalada dhan waaye idinka miskalaama socotaan Cheki. ها محمد أنا ما Uko na قديسو mas. سنة هاي محادي Mimi sijui Kisomali. Uko na mas? Cheki. الله أوجي Uko na mas? afande adiga hadda xero fiiri maxaa kuu sameynaa walaalow jeki Sikia, mimi nataka tuende kwa gari kwa sababu gani mlivunja sheria? gari gani alafu sasa ameenda nani Ya? afande umesahau nyumbani Si anasahau nyumbani, hakuna kitu cha Cheki kusahau. afande, si mimi ndo nimekuleta hapa. adigoo soomaaliya Fanya ute kuwa. maxaa kaa Basi qabtaa Aniga keenay sharci wadanka waa in la ilaaliyaa iyo adiga guriga adiga adoo soomaaliya siwaa askarta nagu soo gaanay baraada ningana taa maxaa ka iyo dhamaantiis ninkan aniga waa keenay هذه ما adiga si saxan tahay waa isla saxan askarta maa shaka saadi waa la shaqaa jaajuus ay ufanya hatua alafu sasa Msichana. jaajii saa ku dhacda oo inuu guriga ka taskiri jaajuus ay afanya hatua نينا قرود Waa المال xisaabtamayna anaadi. هذا قرود المال يودي يسبر على كان بسكارات يقرأ كان صوت Ati nini? شيء sugi adi saas Sikia, oo sikia. ay saas oo la hadin Fajeni waxaan hivi. sharci waa Wallahi sidii laftigiina laakiin waa ogtiin magaalada neefa qaba neef iskuma celi karo shaaka boobo sabaaxii afarta kisaa weyna neerbiya maxaa adiga magicii walaalo Sikia, waa tafadhali gari Unasema kwa chini hiyo tuende. abo waa soomala ilaahay ka qabso halna beerka jinaaye Mgonja nini? mgonja mimi Wewe, hata wewe. mimi ni pregnancy mam pregnancy Okay, Alafu sio mambo sasa- ya pregnant. Eh. Sheria ya Kenya kama una mas hiyo ugonjwa sana. Masa ni masti maha wewe So wewe sikia, sijui ulisikia kuna watu wanashika section 1. Wale ambao walikuwa wanafanya harusi. Wote tuliingiza ndani. Sawa? aba wadnaha Zote xanuun weligay tuliingiza keenta ndani. idinka maaskara ah maxaa u socotay magaalada adiga gurigayga guriga joogna Hata kwanza chini, usimluka chini. waa kana hoos idinka soo raacay hadda maxaa sameynaya maxaa bebi awurka hat mimi Nini? bebi awurka huyo hakuna mchezo huyo hakuna mchezo hadi jesa huyo hakuna mchezo kufanya hatua bali Bebe ura. Twende tafadhali. Twende mimi sijui mimi nafanya kazi yangu Unaenda wapi? twendeni hapa kuna Unaenda gari wapi? chini. Eh? imeenda Tunaenda wapi kufungia mali mpaka siku 14. Mpaka siku 14 ikiisha kama karantiin iko sawa, meesha karantiinkaa lagu wadaa 14 biri afri tobi corona soo dhamay soo deene tafadhali walaa ciyaara ku jirtaa mustalifa walaahi bilaahi كمان أفر بريء أنا أصلاً قاعد بلا كتير كرنتين كتير mwenye كلام nyumba ni nani karentilka mwenye waakana nyumba ni nani Wewe okay in hal midaan kuu sheegay ولا هذيك صوماليا okay وتمحى على Soomaali waa ahay in hal midaan kuu sheegay baxrna isku keenin marxal culus niyaadan gabdhaha walaalay waa baraadaada maxaa kaa qaldan afande atuna muda yuu beesaani gurigaaga maxaa ka soo doona laa ilaaha ila allah adina adinkaa lagu dirin yaano adina ataa guriga askarta u keenta kupoteza wewe msichana tafadhali twendeni yani. Twendeni. Hatuna time. laa ilaaha ni suuxisa qabaa walaa Wewe na kama pia kuna shida hata mwenyewe twende ndani. Hata mwenyewe unaenda pia ndani. utalala Tembea ndani ndani. ولا أنا سوي hata anigu ku حلو jira ani gurigayga joogay ikraari afta habaksa waa qaado ni mimi afartaada hadal أفرت أديك huyo ako kwake by the way hatuna Hapo shida kwake naye. lakini Eh, asitetea wasichana tunaenda ndani. serikali imesema 1 meter away 1 mita sasa mweka 1 mita.
sister yangu Hakuna mambo ya sister. By the way, Utajua tuende. ni mgonjwa. mambo yameenda adini wacha Hakuna mambo yana tafadhali tuendeni. Hakuna mchezo. idinka hadda idinkoo maska la'aan haddana socoteen haddana bibiya udur maxaa la yani meesha sharciga yaala sharci doonta ayuu bazaan doonta ninkaan soo gaaj midda kale guriga ku jirnaa fiir askari ila biyaalo hada askari gacanta sasamay ay masananini hada jasa bana hada fiir sida barfiana ta ku barfiana Hakuna muda kupoteza baby. barfiana ta Soomaaliya ta maxaa askari ugu soo wadaysa yes hada maxaa tahay adana ugu soo Basi tuendeni na tuendeni. Hakuna time bro. nukubateki كم والله واحد tafadhali Kitu kidogo. بس انا بس ninkaan la fiir hada Soomaaliya ta shaqo ku dhahay ana soo gaajusna Pesa. Gajusa yani. gaajusna Wacha nifanye kazi yangu. Ramadan way tahay laakiin. awezi adiro fiir fi animal iska dhaafno Asikia. adi horta ninkaan gacanta ku taagay wala maxaa mana inda frak wala maxaa ninkii hadda bibriyo yaa wala don't touch me okay afande Sikia, tuendeni. adi donde ongea mimi kwanza adina ongea ndio kutaja Adiga inta wada raacaysaa. Hakuna muda kupoteza tuendeni. Jackie, sharciga keen u jooga waxa ku xirneen raafki la hada soo joogaane bixi adina fikaaga Sawa sawa. gaarigu ku dhex jira ninkaan oodi ka soo dhex harkoodi ka soo dhex kitu. alafu sasa Wote wako na mask kwa nini? sasa hada hadi xerabo funga Hii ni yangu hii ndio kuja naye. fiiri Mimi sitaki pesa. tafadhali Sitaki pesa. tafadhali ni Ramadhan peleka watu hata mimi na Hatuna njia ya pesa, bro. wewe Sisi ni government bro. Sikia. Msichana tafadhali tuende ndani. illa raafki la hada joog la ilaha illa allah ina ku raacin ila wada ku raaco yubezan guriga aan lu xiro walaala maana ma ka soo doonaan maxaa ka soo dal maxaa maxaa ka soo qaadiyo sharciga yaa walaala turna jirna maxaa afande tafadhali Tuende tafadhali. hadi tuende Kama sio hivyo hata tuende bro. Hii ni kazi. Niko na time. please please ni Ramadhan kasi wewe Msichana huru. Msichana huru gani? Mimi. Ati baby ya huru. Wewe tu Abi- msitaki mambo ya baby ya huru. adi wala macallim maxaa ninka dhaqaysadina aniga walaalo kay bes aan doonay midda kale guriga isku soo gala oo iswadiya weliga raafta wadaadi wallahi bilaa kala waa raac marka waaye waa maxay wadaayuu wallahi waa isku ana ninkan hadlay maxaa igu dira bibi hur maxaa la ninkan Soomaaliya ma taani iyo bezaan lama Ramadhan yaa musna Tafadhal tuende. adi horta sidaas dama saco Ama nifunge na Shaqada wewe. ayaan gudanayaa. Tuendeni. Tafadhali tuendeni. Msichana. wewe Mimi umadama na naka waja Wewe kama waja msichana. Wewe tuende ndani. hawezi hakuna kitu kama hii Basi mimi nafungia hapa ndani. sawa bana bana Na ujue wewe pia waa wada raacayna ana xataa waan raacay tani ma bezaan walaalo askaru wacaya dabaqan dadka ay igu diraysin ay dadka ma igu diraysin ikran ana iyo walaalo horta assalaamu calaykum idinka dadka ma igu diraysin ninkan askar kala wacaya ana baxar galay iyo abulkaadiya igu fikroos ninkan doodiis ma garan karo guriga la caadina naga Sidaante dhaafwa mimi kijana. Haya basi. Pia Basi Adina tuende ufiri. basi. pia Tuende. hapa nataka kusikiliza Wewe mambo. tafadhali. Nifata ba moja Tuendeni basi. Tuendeni. adina ufiri naga amsna Nataka kusikiliza tuendeni. af Soomaali ku hada ilaahay horta soo qudare raxmayna jaajuuska asal jaajuuska fiir mida idin sheega karantiirkan hadduu nagu dhaco waa noo dhamaan Kenya ma taani horta mida idin sheega horta sharcigan lagu hayaa sharcigan lagu hayo waxay tahay maaskigan qofkaana wadan bas waaye anaa guriga degan anaa dabaqa degan anaa baxana gelaysiine war yubesani maahane meel kastay taagiyiin askarta maxaa ka qadan laa ilaaha illallah Tafadhali time inaenda. Tafadhali tuendeni. ani waa idin raacaya soo baxa ninkan askarka intuu soo cadaan ma baxay la ilaha illa anta u socda ma baxay guriga bis askari doon ma geli kar yubezani naagta uura la hada ku dhe maxaa ka qaldan yubezani
بالي انا كنا صومال ورا لا إلهي هرتس أرضكم مر بلاي ألا كوغريدو الله كنا تشيكي أبو نك عند أسرعنا أبو نقولين جادي جماعة أبو نقولين جنو أنا إذا راعي صباحا بحر راي قلنا إكرام وكبريا قرقا أنا أتكن ما السعودية يعني قصدني أبو نأسكيل يا شباب طبعا حصلنا والله أنا بحر شداتني وجانا شداتني ولا صديق بابا صار عدوى شدوا العدوى الباب من قرن قاري أسرع أنت مركز بس صباح أبا مركي واي هذا بري يعني بحر هاي قلنا قلنا دقيقة لكن تنفع والله أنا من الدول فيري أبا بحر هاي قلنا قلنا دقيقة واي بري صباح بليس أنا إذا راعي أنا إذا راعي ما شرطينا إذا راعي صباح يوم زاني إلا رافع سوجو وكنا وري أسكر أسكر وجوكنا كرا ما توجوكنا أبا أنا ما بحر قلنا وري أسكر صوب أنا صوماليا هكون قميص وصوت القاتلون كيان إحنا صومالي قميص مع كاقدر ورماس كشيء أنا قامنا بقى هرت أنتوا شو أسكر كان نوجو عندي أنا قال لي حفاظة من أسكر بيجي زاي بيجي أنا بليز والله أنا أسكر كلا بعن كريم والله أنا يقول أنا قلت لك ما أنا والله وبالله وترى جاجوس كان مذوق كفي عن يا ابو والله وسامنا محل أنا كان في الصومال ميغان وسامنا صباح أنا إذا أنا ما جبت لي أنا بكار ما جبت معقول عليه وصدر عناية يبزان بعدين خلينا أنا ما حاسب يا مركب قرية ما قرية أسكتي لي تقطع بناك هذيك صورة عينك إذا كنت تفتكر بالك محاسوق هذا ويسن ودي لا فرسون كاف هذا اللي كفراك خضر عليه معاني أنا قلت له يو ابو ما كاخذنا كيف إكران شركاس ما كنت سكة ما سوق هذا السوق المر واككستي كليلا يا 14 days بارن انت بحنا كده بتجرب هاي كمان اسوي علينا إكران قال يا عم يو بزان ابو اسرع انا ما بردت ابو يو دافر تنودون تجي على انت محارته حد ابو محارته تومي وصامه وايد نعرفني أفضل بنا كاميرا. كان يو ابو انا صامنا مركز انا برانك ابو دافنو يو ورتي دافن أنا قاعد جاجوس فين أنا والله سكرت والله عليك يا خوات والله بيا وقتل ربهم حقا يوم انطرنا صونا مختلف حقوقي كما قالوا كي هاي كارسنا إيوه يقدر حقينه وجعنا يوم ما يحسكم يا رأسنا ما وينا ما انطرنا ما كارسنا لا أصعد أنا أسألك سياسة لكن يو بلد حيل والله كلامنا ما قاعد استيا يوسف في لا إله إلا الله سوى شارع ولا تسمعي لك سوى وعي وقصبا بيبي وهور كلها اسمع قصدي لو فكر مقصي عاصي تقرري أنا يعني معلدين أصحاب يو بزان وعيد سلام هنا كومنت هاشم وحين واخر يا مدد كنك ونغا عرسلي نقص تاني waa ka arsan soonka dhaxdiisa mu dhaafay ku bishaarayso kole aan wax kale wax ka xun soo ilaa alxamdulillah Allah yariska dilay asii nafta ka xumaa لا بدري thank you my brother جاتوس كوين أصحابتي على وجدين
إكران يا مستلفة كم يسترى نقطة أيكو ويلي بالصومن وسوق الجمعة والله وصلنا حالنا حنوصل مركز واحد والله ما كبرنا ولكن يبزاني أوفيشال أدو ما ستين داوشة فيديو كان داوتي فضلا هذا نوع سب أنا كبر من أنا كان مركز جينا سوعلنا ما يانا حتى أنا شو كان ستي أسكري أسعاري حق سن وقت فيديو كان أدو ما ستين إن قارك وقادت جروب الجي واي مصلحة thank you أنا عندو جيران حتى جروب اسمه صوت واجيران عندو يسون حتى الله بصوفها